kultna emisija Bum Bum radija Pomaže Bog narode moj. Emisija koja promoviše kulturne, istorijske i civilizacijske vrednosti srpskog naroda. Ozbiljne priče na ozbiljne teme sa poznatim i priznatim ličnostima naše kulturne, naučne i javne scene. Samo sredom od 11:15 do 12 na Bum Bum radiju. Autor i voditelj Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog narode moj. Pomaže Bog i dobrodošli, dragi slušalci. Ovo je emisija Bum Bum radija Pomaže Bog narode moj. Danas ćemo govoriti o Jasenovcu. Nazvala sam ovu emisiju i ovu temu po jednoj izuzetnoj knjizi Jasenovac nepokajani genocid. Dakle, to je knjiga o stradanju srpskog naroda u ustaškom logoru Jasenovac. 30. aprila 1945. godine u Drugom svetskom ratu oslobođen je ovaj logor. Najveće stradanje srpskog naroda Jasenovac ostaje nepokajani genocid do današnjeg dana. Ovo je naziv knjige profesora doktora Srboljuba Živanovića, koji je bio jedan od najistaknutijih istraživača genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima za vreme Drugog svetskog rata na prostoru NDH. Njegove knjige ostaju najsnažnije svedočanstvo o stradanju srpskog naroda, a njegove knjige o Jasenovcu kao i ostale objavila izdavačka kuća Pešić i Sinovi. Naša gošća danas je Vesna Pešić, publicista i osnivač izdavačke kuće Pešić i Sinovi. Vesna, pomaže Bog, dobrodošla. Bog vam pomogao i pozdrav veliki za sve vaše slušalce. Hvala od srca, drago mi je što danas razgovaramo zajedno. Spontano sam prešla na ti. Vesna Pešić ima novu knjigu koja ima naziv Na ti sa Džingis Kanom, pa hajde da budemo mi. Da budemo na ti. Tako je. Pošto moram nešto saznati i o tom liku, ali pre svega da krenemo od skrivene istorije. To su knjige koje izdaje izdavačka kuća Pešić i Sinovi i da kažem, to je neka lična karta. Skrivena istorija srpskog naroda, ali skrivena istorija i do današnjeg dana i zločini nad srpskim narodom u zloglasnom logoru Jasenovac. Profesor koga sam spomenula je izdao veći broj knjiga, izdala izdavačka kuća Pešić i Sinovi i mislim da i do danas ostaje najveće svedočanstvo o stradanju srpskog naroda, upravo ostaju ovi redovi. A zašto govorimo danas? Nekako smo htjeli da se čujemo i organizujemo u aprilu kada se pominju godišnjice vezane za logor Jasenovac, ali zbog termina i obaveza nismo uspele. Koliko jedan izdavač utiče na formiranje mnjenja o nekoj temi samim tim što bira knjige i podržava i plasira knjige o određenoj temi? Koliko ima obavezu, ali i odgovornost, da li podjednako kao autor ili možda i veću? Pre svega ima veliku odgovornost, ali ima i obavezu. U našoj ovoj izdavačkoj branši, da tako kažem, u Srbiji, malo je ljudi koji su se prihvatili tako jednog dosta neizvesnog posla, neizvesnog u svakom smislu, ali ih ima. Naravno, moja kuća je tu najprepoznatljivija zato što je nastala još 95. godine, znači mi sada, da kažem, proslavljamo 31 godinu postojanja, a da ni jednog trenutka nismo pomislili da dignemo ruke od ovog posla. Mislim da je ovaj posao nešto što prosto dobijete na neki način u nasleđe od vaših predaka, od vaših bližih i daljih predaka koje imate nameru da ostavite u zaveštanje potomcima, da se sve te mnogobrojne činjenice iz naše prećutane istorije ne zaborave, jer je to jako bitno kako bi se formirao identitet i pojedinca i naroda. Identitet koji je nama, budući da smo živeli jako dugo vremena u negaciji sopstvene istorije, jer nam je to bilo tako nametnuto, veoma danas ugrožen. Dakle, velika je odgovornost da uvek probrano izaberete one knjige, one sadržaje
koji imaju potkrepljenu dokumentaciju na koju svaki čitalac može da se osloni, da je proveri i da se uveri u to da njen sadržaj odgovara istini. To je pre svega jako bitno, jer je u međuvremenu proteklih godina i decenija se pojavio veliki broj knjiga raznoraznih amatera koji su pravili svoje vrstne kompilacije koje su prosto bile neutemeljene, pa je onda to davalo i određeni razlog onoj drugoj strani zvanične istorije da ih napada i da sve to marginalizuje. Znači, ja mogu da budem zadovoljna posle 31 godinu rada na ovim temama i skoro 800 knjiga prećutane istorije koji smo objavili u ovom periodu. Ja mogu da budem zadovoljna zato što vidim da je popriličan broj ljudi upoznat sada sa tim, dakle upoznat je sa brojnim sadržajima i činjenicama naše prećutane i zabranjene i zaboravljene istorije, i to mi nekako daje najveću satisfakciju u ovom poslu koji nije doneo nikakav finansijski moment, mislim, on je uvek bio onako na mišiće ili neki drugi, neko priznanje od države i tako dalje, to je uvek izostajalo, ali je najvažniji bio moment što su ljudi čitali ove knjige, što su menjali svoj ugao razmišljanja po najvažnije pitanju, a to je pitanje identiteta, i to je zapravo moja najveća pobeda. Kaže jedan španski revolucionar, sad ne setim njegovog imena, kaže, ceo život sam se borio i bio sam pobeđen od strane mojih protivnika, ali nikada nisam odustao od svoje borbe i to je moja najveća pobeda. Tako da u tom smislu je to i moja pobeda. Ali bilo je svetskih priznanja. Bilo je svetskih priznanja, to je tačno, da to je neverovatno da vas u svetu ljudi dočekuju, priznaju, da vam daju čak i neke nagrade, a da u zemlji porekla to bude, eto tako, dočekano potpuno negiranjem ili prećutkivanjem, što je takođe jedna vrsta negacije. Da, čula sam od nekih autora da imaju problem da kada pišu o stradanju srpskog naroda, isto tako i o herojstvu srpskog naroda, ali i o našem starosedelaštvu, imaju problem da nađu izdavača. Zašto je to tako? Pa zato što su izdavači danas postali trendi izdavači, znate, oni žele da objave laku literaturu, da ne zamaraju mnogo mozak čitaocima koji nisu spremni za neke dublje sadržaje, i onda se uglavnom opredeljuju za autore i knjige koje tako imaju taj lagani karakter, ja to zovem knjige za plažu, i time se uglavnom bave jer znaju da će onda to zasigurno prodati. A ove knjige za koje je potrebno ipak da imate možda i izvesno preznanje, ali da imate dovoljno sluha da biste ih čitali i razmišljanja, jer knjiga služi za razmišljanje, a ne samo za zabavu, znači one se i teže prodaju, tako da to je uglavnom razlog mnogih izdavača zašto se time ne bave. A ima li straha? Pa ima i straha, verovatno ima i straha. Strah je ponekad koristan, ali u najvećoj meri je štetan. Ima i to. Posebno ako se plašimo istine. Pa, i sopstvene istorije. To je najveći strah, da. Najuzaludniji. Koliko je to svedočanstvo za budućnost izdavati knjige jednog eminentnog svetskog stručnjaka i naučnika, pritom Srbina, upravo o Jasenovcu, o najvećem srpskom stradanju? Pa za mene je to dugi niz godina, a mogu reći i decenija, bilo jedno neverovatno, pre svega zadovoljstvo jednog druženja, jednog prijateljstva sa profesorom Srboljubom Živanovićem, koje je trajalo, koje sam ja nasledila zapravo po smrti moga oca, koji je bio veliki prijatelj sa njim i njegovom ženom pokojnom, koja je bila arheolog, Sofijom Davidović. Dakle, to prijateljstvo je nastalo u našoj porodici. Kad je moj otac preminuo, onda sam ja nastavila to i prijateljstvo, ali i vrlo plodnu saradnju sa profesorom Živanovićem i objavila
pročitala sam sve njegove knjige koje je on napisao. Znači, njegove knjige iz antropologije, iz anatomije, njegove knjige o srpskim vladarima, svetiteljima, knjigu Borba za veru, njegovi tekstovi o pravoslavlju i naravno, kao krunu svega, 4 ili 5, sad ne mogu tačno da se setim, knjiga o Jasenovcu, od kojih je ova posljednja knjiga, Jasenovac nepokajani genocid, dakle, jedna kompletna knjiga svih onih podataka koje je profesor Živanović za živote napisao, ali isto tako sadrži i izvode iz dnevnika iskopavanja 63. godine na kojima je on bio prisutan kao jedan od članova komisije koji su posle rata prvi put otkopavali Jasenovac i vršili prva istraživanja. Dakle, dnevnici sa tog istraživanja koje je bio u obavezi da potpiše svaki od učesnika istražitelja, a bilo ih je 5 u toj komisiji, su prvi put objavljeni takođe u ovoj knjizi Jasenovac nepokajani genocid i to je, dakle, mogu slobodno tako da kažem, najobuhvatnija knjiga o Jasenovcu ikada napisana do sada. Zanimljivo je da je profesor uspeo to da na neki način sačuva, jer oni nisu imali pravo da govore o tome, da fotografišu, da čuvaju i da bilo što od podataka plasiraju van te komisije, ali takođe ništa nije bilo moguće ni lažirati, jer su svi morali da gledaju beleške svih međusobno i da potpišu na kraju jednog dana istraživanja. Tako je, to je istina i profesora Živanovića je to i koštalo odlaska iz Srbije, iz Jugoslavije u to vreme, jel? On je bio najmlađi doktorant anatomije na medicinskom fakultetu u vreme kada je bio na tim iskopavanjima u Jasenovcu, ali ubrzo posle toga, pošto je on pripadao prosto ljudima koji kada je u pitanju istina nisu mogli da ćute ili da stoje po strani, njega je to doista koštalo odlaska iz zemlje i on je tada prešao da živi i da radi u London i u Londonu je predavao na najprestižnijem univerzitetu iz 16. veka St. Bartolomeo i tamo je za divno čudo kod Engleza postao veoma poznat i priznat, recimo njegova knjiga Bolesti drevnih ljudi izašla je u jednom ogromnom tiražu 70. godina i u Americi i u Britaniji i postala je prva knjiga takve vrste iz oblasti antropologije ikada napisana. Tako da profesor Živanović je zaista imao jedan ogroman uspeh živeći i radeći u Londonu i mi smo i tamo u više navrata predstavljali ne samo priču o Jasenovcu, nego i kompletnu našu prećutanu istoriju u domu vladike Nikolaja. Ja se toga sećam, to je bilo više puta uzastopce, nekoliko godina smo o tome govorili i ljudi su to jako pomno pratili. Možemo li, Vesna, reći da je profesor dr. Srboljub Živanović bio najveći, da kažemo, svetski autoritet kada je istraživanje genocida u Jasenovcu u pitanju, bez obzira što je kasnije napisao knjigu Gideon Greif, koja je postala svetski poznata i priznata, ali da kažemo i prilično je lobirano za njegovo ime, ali i za ovu knjigu, a naravno pravila se i dobra priča za Jevreje. Pa ja dobro poznajem Gideona Greifa, on je bio poznanik i sa profesorom Živanovićem i mogu da vam kažem da sve ono što stoji u knjizi o Jasenovcu je zapravo jedna kompilacija svih onih saznanja iz knjiga profesora Živanovića. Znači, Gideon Greif nije ništa novo niti otkrio, niti napisao, ali svakako je za pohvalu i za svako uvažavanje što je to uradio, dakle što je napisao jednu knjigu koju je finansiralo ministarstvo naše. Iz tog razloga ta knjiga vrlo prestižnog izgleda, u tvrdim koricama, sa mnoštvom kolora, veoma skupa štampa i tako dalje. Znači to je nešto
što doista može da bude njena velika pozitivna strana, ali opet ponavljam, Gideon Greif nije ništa tu novo dodao, a što već nije bilo u knjigama profesora Živanovića i još nekolicine ljudi iz tog jasenovačkog kruga, ja ih tako zovem, recimo Jovana Bulajića koji je takođe pisao nekoliko knjiga o Jasenovcu i drugih ljudi koji su bili i jasenovački zatočenici kao deca i mladi ljudi, pa su preživeli sve te strahote i o tome su i govorili na kongresima i pisali u svojim uspomenama. Dakle, sve to što je do sada urađeno je već profesor Živanović u svojim knjigama napisao. Svojevremeno, razgovarajući o ovoj emisiji sa jednim izuzetnim čovekom koji nažalost nije više među nama, bio istoričar, rekao je: genocid ne zastareva. Profesor Srboljub Živanović je govoriti u ime onih čija je ćutnja večna. Danas imamo situaciju da je jedna Nemačka priznala svoju odgovornost u uništenju Jevreja. Hrvatska nikada nije priznala i još se manje pokajala vezano za zločine u Jasenovcu. Čak ponekad imamo ismevanje žrtava i borbu većine srpskog naroda za bar približno priznavanje broja žrtava. Pa ja ne bih to nazvala hrvatskom greškom, znate. Ja bih to nazvala našom greškom, srpskom greškom koja traje od 45. još iz Brozovih vremena, pa preko svih drugih vremena i vlada koje su se smenile na ovom prostoru, od Slobodana Miloševića, kompanije žutih, sve do današnjeg našeg vrha države kojem je u posljednjih 3-4 godine, ja sam svedok toga, bila podnošena rezolucija, dakle na usvajanje rezolucija o Jasenovcu i Skupština Srbije to nikada nije usvojila, što je potpuno abnormalno u nekim vremenima i nekim društvima, ali budući da živimo u vremenu post-istine, znate, ja ovo vreme nazivam vreme velike laži i ovo je doista vreme i post-istine i post-demokratije i post svega, dakle onda to i ne čudi. Međutim, nekako, ne da čudi, nego možda najviše boli činjenica da se određeni elementi iz naše Srpske pravoslavne crkve usuđuju da negiraju broj žrtava, da ga smanjuju i da uopšte negiraju doprinos profesora Živanovića ovoj najbolnijoj, rekla bih, temi naše prošlosti. Poznat je slučaj, ja ovde ću izgovoriti njegovo ime jer je to istina, meni su ljudi poslali jedan snimak sa nekog njegovog predavanja, dakle ovoga Jovana Ćulibrka, Pakračko-slavonskog ili kako da je... Jeste, da. Vladike, koji je na tom predavanju izjavio ko je taj profesor Živanović, on nikada ništa nije napisao. Znači, to je vreme samoporicanja, to je vreme, vreme užasne velike laži, nedopustivo za ljude koji pripadaju SPC, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i to je nešto na što moramo uvek da ukazujemo kao veoma opasno, znate. Jer ako mi sami negiramo ono što se dogodilo u prošlosti, pa šta očekujemo od drugih? Da drugi to priznaju? Naravno da neće. Da. Imamo nažalost to u nasleđu da se ograđujemo od nečih izjava u okviru neke institucije ili društva, da imamo pravo na svoj stav kao pojedinac, ali ovde se ne sme igrati i kockati kada se govori o broju stradanja, jer smo svedoci da je ta komisija koja je radila zapravo jako kratko vreme na utvrđivanju činjenica jako brzo rasformirana, ćutanje još tada naređeno, da tako kažemo, i sve prekrio veo tišine, kako su tada govorili da je to bilo potrebno i poželjno zbog takozvanog bratstva i jedinstva, da se ne kvare ti odnosi, a možda danas misle da ne treba da se kvare međudržavni odnosi, a da je manje važno stradanje sopstvenog naroda. Pa znate šta god da je razlog tome, ali još iz vremena Josipa Broza, koga ja nazivam najvećim maherom naše bliže istorije, pa sve do danas,
ta se situacija nije značajno promenila. Ali da ne bude da govorimo uvek negativno po pitanju Jasenovca. Moram da kažem da je onaj film koji je snimljen, Dara iz Jasenovca, nešto što je bio neki mali pomak, neki mali iskorak. Skrenuo pažnju da javnosti sred sfere našeg društva. Iz tog mora ćutanja. Pa onda znam da se pravi i serija. Međutim, postoji još jedan moment, vidite, Lordan Zafranović, jedan od najvećih hrvatskih reditelja, je napravio pre mnogo godina 2 filma o Jasenovcu. Jedan se zove Testament Jasenovac, a najnoviji njegov film Deca sa Kozare sniman i završen. Evo već nekoliko godina čeka da bude prikazan. I to što njega odbijaju na svetskim festivalima tipa Cannes, Venecija i ostali, ja to donekle mogu da razumem. Ali ne mogu da razumem zašto taj film ovde u zemlji Srbiji nije još uvek prikazan i nije bio na uvid javnosti, na uvid publici da vidi sve to i da se recimo najvažnije mlađe generacije upoznaju sa tim. To je još uvek za mene jedna velika enigma. Šta nam govori da svet, zapad, Evropa zapravo uvek stoji nekako iza zla i podržava zlo, a ono ko strada i ko je žrtva satanizuje? Tu se ništa nije promenilo, čini mi se. Pa zapad je tako gradio svoj identitet i svoje bitisanje, znači na krvi drugih, na otimačini, na prevari, na satanizaciji, ali sav taj postupak ima početak i razvoj i kraj. Mi sada prisustujemo jednom velikom obrušavanju svega toga, kako u zapadnom svetu, kako u Americi, tako i u Evropi, znate, koja potpuno propada u tom svom nekom, pre svega, moralnom i duhovnom posrnuću. I ja to vidim svaki put kad odem u Evropu, mada nerado putujem više u Evropu samo kad moram. Sad sam bila u Skandinaviji, na primjer, imala sam tamo nekoliko predavanja u Švedskoj i u Norveškoj i vi više nemate osjećaj da ste u Evropi, pogotovo u severnoj Evropi. Vi imate utisak kao da ste došli u neki deo Severne Afrike, barem po tome što se fizionomije koje na ulicama srećete crne i tako dalje. Znači, Evropa menja svoj identitet, Evropa je promenila sve, ona sada ubrzano postaje neonacistička, tako da izgleda da ona rečenica koju su nas učili da istoriju moramo da učimo kako se ona ne bi ponovila, zapravo u evropskim glavama i zapadnim glavama bi mogla da se interpretira kao da istoriju učimo kako bi je ponovili. Da obnove gradivo, da ne zaborave. Jeste, da se obnovi gradivo kako bi mogli da ponove iz početka svoj projekat uništavanja, ali ovoga puta da on bude uspešniji. Mada mislim da to ovaj put neće proći. Nadamo se i verujemo da je tako. Draga Vesna, bit će pauza, slušamo naše reklame i nastavljamo brzo razgovor. Ovo je emisija Bum Bum Radija, pomaže Bog narode moj. Danas govorimo o Jasenovcu. Govorite u ime onih čije ćutanja večna, rekao je profesor dr. Srboljub Živanović. Govoreći o broju žrtava, profesor je naveo da su se Hrvati u svojim izveštajima hvalili da su do sredine 1942. godine ubili blizu 1 milion Srba, a danas, nažalost, smo svedoci kako se jako često manipuliše ovim brojkama. Naša gošća Vesna Pešić, nastavljamo razgovor posle reklama. Pomaže Bog narode moj na Bum Bum radiju. Nastavljamo razgovor u emisiji Pomaže Bog narode moj. Naša gošća je Vesna Pešić, lingvista, osnivač izdavačke kuće Pešić i sinovi, promoter srpske kulture i baštine u svetu, autor je više knjiga, dokumentarnog filma, kao i putopisnog filma. Za svoj rad dobila je brojna svetska priznanja, nadamo se da će dobiti i domaća. Danas govorimo o knjigama koje je izdala izdavačka kuća Pešić i sinovi, a pre svega govorimo o profesoru Srboljubu Živanoviću i knjigama koje je napisao o Jasenovcu
Činjenicu kao izdavač ovih knjiga, ovog kapitalnog dela koje govore o najvećem genocidu. Mi se i danas u 21. veku u svetu demokratskih priča, takozvanih demokratskih priča i ubeđenja, susrećemo i dalje sa činjenicom da se strahovito manipuliše sa brojem žrtava stradalih u Jasenovcu, gde imamo podatke da je to i do 1.400.000, do 1,5 miliona i to tuđih stranih izvora, nemačkih izvora. Imamo priču sa hrvatske strane, ali nažalost sa nekih ljudi iz našeg korpusa, da je to nekih 80.000, pa onda eventualno ajde da dođemo negde do 700 i koliko je tužno danas prosto zastupati žrtve i morati govoriti u 21. veku da je broj žrtava bio daleko veći od onih koji se govori i da je to moguće utvrditi, iako su se naravno partizani potrudili, ali i ustaše da se ulaskom u Jasenovac većina dokaza izbriše. Reći ću vam jednu stvar koju možete i pročitati u knjizi profesora Živanovića, a i u nekim drugim knjigama izdavačke kuće Pešić i sinovi koje se odnose na temu genocida nad Srbima. Dakle, kakva je podmetačina urađena 60. godina u doba velikog mahera Josipa Broza. Pošto je otvoren Jasenovac za istraživanja koja su kratko trajale i vrlo brzo posle toga zaustavljena, izašao je jedan oglas u dnevnim novinama Politika sledećeg sadržaja, otprilike da se jave sve one porodice, članovi porodice i tako dalje, ljudi koji su stradali u Jasenovcu, kako bi se napravio jedan popis tih imena. I zamislite vi da se takav oglas nađe i da sada ljudi prijavljuju neke članove svojih porodica koji su bili likvidirani u Jasenovcu, da se od tog popisa zapravo napravi jedan zvanični dokument koji nikada ne može biti ceo, nikada ne može biti potpun, i to je bila velika podmetačina jer su oni baratali zapravo sa tim popisanim imenima koje su imali, a taj broj je neuporedivo manji od onog stvarnog broja žrtava. I na tome se zasniva čitava ta laž o broju žrtava koja traje do dana današnjeg. Dakle, brojne žrtve koje su bacane u Savu, u Dunav. Znači, brojne deca nerođena koja su likvidirana zajedno sa svojim majkama i tako. Ko će sve to i ko bi mogao sve to da popiše i ko bi mogao svega toga da se seti? Dakle, to je bio mehanizam Brozove prevare, koji je zapravo omogućio pokolenjima kasnije, kažem i do danas, da manipulišu sa brojem žrtava. A Hrvati naravno da se drže tog broja jer njima je to u interesu. Recimo imate knjigu Hrvati profesora Iva Vukčevića koja je objavljena u 4 toma, gde on veoma argumentovano navodi samo ono što su pisali strani izvori, dakle nemački, italijanski i drugi, kada je u pitanju Jasenovac. I ti izvori neporecivo govore u prilog ovoj priči da je u Jasenovcu stradalo preko 1 milion ljudi. I to je ono što se zanemaruje u ovakvim istraživanjima koja danas na neki način kobajagi pokušavaju da iznesu tu istinu na svetlost dana. Međutim, kako to profesor Živanović lepo kaže u svojoj knjizi o Jasenovcu, govorimo u ime onih čija je ćutnja večna. Šta hoću da kažem? Da bilo kakvim negiranjem, pa makar to bila i jedna jedina žrtva koja je stradala u Jasenovcu, mi činimo novi zločin, tako što je zaboravljamo, tako što je prećutkujemo, znači mi je negiramo i mi zapravo činimo novi genocid nad svim tim žrtvama koje su po meni, po mom dubokom uverenju, sve te žrtve
zato što su stradale samo iz jednog jedinog razloga, a to je zato što su bili Srbi. Jasno. Ono što je za buduća vremena, to su knjige izdavačke kuće Pešić i sinovi i knjige profesora Srboljuba Živanovića koja je izdala ova izdavačka kuća, a takođe je poznato i kada je morao da napusti našu zemlju, on je po svetskim arhivima nastavio da istražuje i sve što je imalo veze sa Jasenovcem sakupio je ogromnu građu i predao je Arhivu Srbije. Tako da sve je na raspolaganju za buduće generacije i nadamo se bar približno ujedinjenje oko stradalog broja, bar onih koji nisu završili u Savi, nažalost u Kazanima i tako dalje, jer u to vreme komisija je koristila, koji profesor Srboljub Živanović, apsolutno modern način istraživanja, sondiranja terena i masovnih grobnica, tako da je bilo moguće utvrditi i dati približnu projekciju broja žrtava. Za kraj, Vesna, da se osvrnemo i na novu knjigu. Nova knjiga ima naziv Na ti sa Džingis Kanom. Koliko ona ima veze sa idejom i putanjom izdavačke kuće Pešić i sinovi o skrivenoj istoriji, ali i o našoj temi. Pa ima velike veze, a reći ću vam u par rečenica. Znači, neko je oklevetao Džingis Kana, najvećeg osvajača svih vremena. A to je učinila upravo zapadna historiografija. Ja sam pre 3 godine boravila u Centralnoj Aziji, obišla sam mnoštvo tih zemalja i zainteresovala me ličnost Džingis Kana i po povratku sa tog putovanja nabavila sam sve moguće knjige koje su se mogle naći i zapadne, ali i istočne historiografije i videla sam jednu užasnu nepodudarnost između interpretacije ličnosti Džingis Kana na zapadu i one na istoku. Vidite, zapad ga je predstavio kao osvajača, koljača, sileđu, otimača i tako dalje, a istok potpuno drugačije. Međutim, i to je naravno bio razlog zašto sam ja krenula da pišem o njemu, a pisati na ti sa Džingis Kanom podrazumevalo je razgovarati na neki način sa njim i u tim razgovorima on je meni lično i objasnio zbog čega se sve to dogodilo. Vidite, ja sam na tom putovanju po Centralnoj Aziji videla kako je nasleđe Džingis Kana i do dana današnjeg živo. Ona je oličena u toj velikoj Evroazijskoj uniji, koja svakoj od zemalja dozvoljava svoj identitet, svoj jezik, svoje pismo, svoju religiju, a pritom okuplja sve te narode i države u jednu celinu. To je isto kada je u pitanju i BRICS. I ta ideja Džingis Kana, koja je na zapadu do te mere satanizovana, je zapravo ono što stvara ovaj multipolarni svet danas u ovo vreme kome mi prisustvujemo kao svedoci i to je ona, da kažem, geopolitička sadržina ove knjige koja je u stvari jedna romaneskna priča. Zanimljivo, dakle, možemo da zaključimo da se generalno ništa kad je reč o nekim odnosima, velikim civilizacijama ili velikim ljudima starog sveta pod kapom nebeskom ništa ne menja. Pa ne menja se mnogo sve dok je na snazi ta jedna škola iskrivljavanja istorijske istine. Onog momenta kada duhovno i uopšte na svaki drugi način uzrastemo uz istinite podatke, onda sazrevamo i vidimo tu veliku prevaru. Tako da ja mislim da se sada svet u velikoj meri menja i mi moramo biti na onoj strani te pozitivne promene koja označava da sagledavamo istinu u njenoj punoti, a ne u onoj drugoj strani kakvu nam zapad predlaže, a to je bio na laž. Pravoj strani. Da, sreći da pripadamo civilizaciju na pravoj strani istorije. I to je tačno. Pročitala sam negde komentar da posle ovog romana ništa više neće biti isto u Srbiji i Aziji. Srbija jednako Azija, mene zvuči moćno. Pa znate... Šta krije ona, Vesna? Šta poručuje? Pa neće biti isto baš u toj poruci da moramo da otvorimo našu svest pre svega sa velikom dozom rezerve prema svemu onom što nam je servirano.
I onog trenutka kada se to dogodi, taj prelomni moment označava da smo mi prešli na stranu onog jednog razvojnog puta, onog sveta koji predstavlja opozit ovom mračnom umu koji kaže sneg je crn, dan je noć i tako dalje. Znači, u tom smislu ništa neće biti isto. Naravno da neće biti isto. Ja bih voljela da se ovakve teme, ovakvi sadržaj nalaze i od najmlađeg uzrasta naših mladih ljudi, naše dece, jer jedino tako i na taj način ih možemo sačuvati od sopstvene propasti. Stvarno je to neophodno danas. Tako je, Vesna. Šta je to što se trenutno najviše čita iz izdavačke kuće Pešić i sinovi i koje su knjiga koje bismo preporučili za sezonu koja je pred nama? Idu i godišnji odmori i imat ćemo nešto više vremena da čitamo i da se bavimo izučavanjem knjiga za oblasti koje nas zanimaju, samim tim i da damo neku preporuku. Pa evo, pomenuli smo Natisa Džingis Kanom kao jedan geopolitički roman koji je uzbudljiv i zanimljiv. Čak i za čitanje na plaži, ali nije knjiga za plažu. Preporučujem knjigu Protiv doma spremni Zorana Ćirjakovića, u kojoj je razobličio sadašnje stanje svesti među Srbima. Takođe i njegovu drugu knjigu koju ćemo promovisati preko sutra, a to je Otkuda četvrti svet. To su neke nove knjige koje su i ozbiljne i zahtevaju dobro promišljanje, a mislim da nam je to u ovim momentima i u ovom vremenu velike laži od najveće potrebe. Eto. Tako je. Ja moram da priznam, bez obzira što neke knjige nisu figurativno rečeno za plažu, da sam upravo možda najteže i najsnažnije o Jasenovcu, o Golom otoku čitala na plaži, jer bi more sakrilo i pralo suze i eto možda je to preporuka ukoliko ne možemo, jer posle nekih knjiga koje govore o stradanju srpskog naroda zaista ne možemo normalno da funkcionišemo. Pa možda je upravo taj moment kada odemo negde da otvorimo svoju dušu i da spoznamo stradanje srpskog naroda, jer sa tim moramo da se suočimo i to ne smemo da zaboravimo. Ako mi zaboravimo kao potomci, ko će se još sećati? Ko će o tome govoriti? Naravno da ne. Dodala bih ovom spisku knjiga koje sam pomenula i jednu knjigu koja se zove Prećutana istorija, zato što u njoj može jasno da se sagleda čitav taj proces negiranja i prećutkivanja od Lepenskog vira i naše Vinče do dana današnjeg. A što se tiče čitave ove priče oko Jasenovca i žrtava koje je srpski narod podneo u svojoj bližoj prošlosti, ja sam izuzetno počastvovana što sam bila veliki podržavalac, prijatelj i izdavač knjiga profesora Srboljuba Živanovića i što smo i danas imali priliku da govorimo u ime onih čija je ćutnja večna. Tako je. I da spomenemo jedno ovakvo ime sa velikim autoritetom u celom svetu, da prosto srpski narod ne zaboravi ko se borio za istinu o srpskom narodu u veoma teškim i smutnim posleratnim postkomunističkim vremenima. Da, kažu da je zaborav najgora smrt koja može da vas zadesi, pa prema tome ako hoćete da umrete, onda zaboravljajte. Da, tako je. Vesna, hvala puno na gostovanju, želim puno uspeha na ovoj knjizi i tu sam da najavim nove promocije u Beogradu, nove knjige. Hvala i vama. Bila je ovo naša gošća, Vesna Pešić, lingvista, osnivač izdavačke kuće Pešić i sinovi, promoter srpske kulture i baštine u svetu, autor je više knjiga, evo najnovije je Natisa Džingis Kanom, pa čitajte, izađite na sajt izdavačke kuće Pešić i sinovi, vidjet ćete puno knjiga o prećutanoj srpskoj istoriji, ali i o stradanju srpskog naroda. To je naša obaveza kao potomaka onih koji su stradali, ali i gradili ovu zemlju, da bismo mi danas živeli u slobodi i radili neke
lepe stvari i mogli da neke svoje emisije emitujemo onako kada želimo i kako želimo. Danas smo govorili o Jasenovcu po knjizi profesora Srboljuba Živanovića Jasenovac nepokajani genocid. To je knjiga o stradanju srpskog naroda u ustaškom logoru Jasenovac. Bio je to pakao na zemlji koju su stvorili Hrvati. Više od pola veka skrivana je istina o Jasenovcu, najužasnijem sistemu logora u kome je ubijeno više samo od 100.000 dece i više od 700.000 pravoslavnih Srba, a naravno izvori govore i do 1,5 miliona. Samo da ne zaboravimo, da pamtimo i da govorimo o ovome, da se ne zaboravi i naravno moramo znati da ne smemo praštati u ime onih koji su postradali. Bila je ovo emisija Pomaže Bog narode moj. Hvala svima koji su nas slušali danas. Ostanite na 894. Kultna emisija Bum Bum Radija Pomaže Bog narode moj. Emisija koja promoviše kulturne, istorijske i civilizacijske vrednosti srpskog naroda. Ozbiljne priče na ozbiljne teme sa poznatim i priznatim ličnostima naše kulturne, naučne i javne scene. Samo sredom od 11:15 do 12 na Bum Bum Radiju. Autor i voditelj Svetlana Bogdanović. Pomaže Bog narode moj.